Салому алейкум дӯстон, рӯзи ҳамаятон бахайр боша. Ирӯз обзор навбати мо телефони Honor X9B ва 5G ва телефони Infinix Note 40 Pro Plus ай. Ҳарчи обзор мекунем, обзори кӯтоҳ, видеоро то охириш тамошо мекунем ва якта лайк мемонем. Иш боша телефони Infinix Note 40 Pro Plus, экраниш интери аввалино, экраниш 120 Гц кор мекунад, JBL колонка боло поёнда ҳастай, дета сим карта мебарад. Экранш десин чили тонкия, телефон удобния ба даст қапидан. Сета камера, якта спичка, основной камераш 108 мегапиксел камера, 5000 мАч батарейка. Телефон 12 ба 256 памят дора, оперативкаша баъди апгрейд кардан 16 қадам мешава. Телефон дар комплектацияш 100 Вт 20 зарядка озима ба шумо ҳамаша нишон мекунам. 100 Вт 20 зарядка NFC қабул мекунад. Чехоли MagSafe дор аст, просто мегири истифода мебарӣ. Нархиш боша 8 ба 12 ба 256. Видео охирда мегум, видео то охириш тамошо кунем. Интари стеклои шишагӣ дора, аввалино MagSafe дор чехол дора ва даиҷа боша 100 Вт 20 зарядка кабел дора. Телефон беспроводной заряда мегире, интери павербанка мегири, просто мезане, телефон заряд гирифт. Дидем 54% заряд дора. Турбо метияво 22 Вт. Телефон 12 ба 256 памят дора, нархи боша 27500 рублай, толка дар магазини Realphone ва даиҷа ҳаста телефони Honor X9B 5G телефон. Ям экраниш интери круглий аст, сета камера, якта спичка, основной камераш 108 мегапиксел камера, 5800 мАч батарейка, экраниш на аввалинои тонки ай, 16 мегапиксел фронтални камераш интери бифриам намешкана, лекин мо намефрим. Нархи боша 12 ба 256 дар магазини Realphone 26500 рублай. Метавонед шумо занг занед ва заказ кунед. Агар адрес омоданӣ хоҳед, адреси мо шаҳри Москва, метро Бутурская, торговый центр Зелёный ва магазини Realphone. Доставка ба тамоми шаҳрҳои Москва ҳастад ва Тоҷикистон ҳам ҳастад. Фора то метротон мебарем, метем фора Тоҷикистонро мекунем, фора через почта ҳам роҳи кадам мегирем. Рақамҳо дар рӯи экран, метавонед шумо занг занед ва заказ кунед.